Mbunge wa kiliombunge cha Kathiani Robert Mbui ni kwenda ma-MCA mambunge ya Masaku mamuvete utongoini Ngavana wa county ino ya Masaku Dr. Alfred Mutua wakila wawetakana Mutua nuemetwe ni kuthukuma mwene nthi muno maundu meokonia uiti wala walesekana maundu ma uiti maende na kuanza pindani la Ngavana uende na kuikonia na maundu ma siasa nenda kwa asia ona MCAs maitu ma Masaku county osai jukumu mundu wae mani kunenga na ndawa mumuvute nundu katiba ikanenganite mwana wa mundu amwe we avutwe nanye niona mundu nitawe wewe wake kitumi nundu thinola we county ya Masaku ni winge bie muno na andu maelembo maithinwe ni ndawa kwina serikali ku kwitu wa ugatuzi unenda ukulia governor wito Mutua tafadhali kuna we ola wanengiwe na andu ma Masaku eka utindo tukathie kana weite kivila cho Usumbi na nitwese ndwina kura cia kwitie kivila kiu ni wathanite sindu mbingi lakini ona ila watu athie no tulo icio lakini maisha mandu maitu ni ma muhimu muno kwitu nundu ni tukwenda andu maitu membe methayo wengi ni wavuthisia itambia Ngavana wa Makueni Kivutha kibwana ya kuetakana akokitia kivila cha Usumbi usakuani ni munene wa mwaka wa 2022 ndakathi ya ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na kuvuthisia muno siasa cia chama cha UDA umano usuke vuthia waba Makueni Usua Makueni ayasia endo twiko Usumbi nao kivila cha Ngavana kina mwema toka mutethesia na tikiti wa chama cha Kalonzo yenda utwika aino nenevie aina kaini mutavie aikwani ya kivuthia na chama cha Wiper no kendo kanini aimbesa ila Mbui wiba na ila Rose Moseo wiba na timbesa mbinge no mbeso nini ni kenda chama withie ngalisia chama no sieki wa mauta athukumio ala ma chama meba obisine makaiba wo kendo tiwa na nyumba ya chama headquarter ya chama okethia no yaibiwa ayombesa la tu masio nini kebuthia ni cia mwemie Mbui ane na kavindani kala evikite kukusia usakuani wa amwitu wa Wiper Women Democrat sub-county ya Kathiani wala wamenda ala Masaku maikithikana ni maendikithia andu weu na kuendea na kutasela cia chama ki alama kwata mana mathiuke mandikithitie andu chamani kitu nikenda wisaithi ya chama ichane wandaia tuithio vika 2022 chama kiki mbwa kina mundu kwimbwa ayetia kivila cho Usumbi yu udo we na thino ekibwiti na muteyanga wa ciake nindo bikie soko nwala ni lisindu ciaku ekusumbu yake mama yombesa lakini mwana witu Kalonzo wa Musyoka twelo musubia nilia chama ni mutavya neza tukake kama tungame na uwo tungame na umwe na tuitete ya Kalonzo wa Musyoka hospitali ya kamini uka hospitali ya kamini ono waite kuwa akitumala ko asumo niyo mekuthia bau ekana ina chao Daniel Mungela Mutungwe TV Kathiani county ya Masaku.